sana mo ne mo yem program so nra yeshia o chame ekufo champagne ekufu brafo ekufu ani mpayini bia anase some ekufu de senant intina ka ne yankase ebeba nanso putupru nsem bia ba etese yare tukwa ka chiro bia you the queen mother of Okuapehemea traditional area nana efua obu inketia na wafinta supa bi ato na pasemakafo na atiame eso na ababeka consensus yen kanchiri bia ni jumedia eda na enema nra concern be tu kwa se wo dwumedi ahoro no so se anka ochena okuda obedi okudai iu ampa ohemea ne mpanyini ene okoma mpanyini hia wo si asem kese a abase no ede se ohemea nsanifa ba ko apan isanse ne bambofo otina na echi pintin no na nipa bi nam kwatu kwanso ababa ye ne dom o hwe paade a na chese ochina no ne 40 days pepepa asem no si a ohu na nipa no bo no hodom na wokoye ne dom yegusu seeking for justice nti sa ebasa na oba nusu obedi adaya okuma mpayini ene na naifu ya inketia obu otosu abien the queen mother of Okuapehemea traditional area si adai no wekum na sani awoye no anopa obasuma ne mpayini na nwako nwaya manu dankumaso ene nkuana so na wakum aba amane ese esane asem kese ya atu Okuapehemea ene na nafu bu nkete anti se wotu adwumade ne so ana se wokesi wodi adai na no ngadi di agufeso ngadi di agufeso enti obesene krakra no wa man peyina ate ani obi bia amote se yiwu ampa adai okuma mpayini kensi wo betanase ai edi adai nanso kwesi ase aku ni wu ana se kwanga nipa bi beye ne dom no nti Okuapehemea na afua inkatia obua otoso abien si ne mpanyini yokuma mpanyini si watanasi na wodi adaya nwele de agufeso eno nti obesere mpanyini ene akadomfo ya na moba na mbobo de chidom nyina na se obekuma adai eno nso na orema obiate na momu no wo freno movement for justice for kwesi ase kufo no ede wo se ochena kwa kogu nsa kakra ewo baby a incidents ni see no wo hwa 140 days no we eno nsakra hwe se abusua betena ase na unadi 40 days no wo otiame asie du fiwo obedi akadomfo ya dia mbrefo ekroponfo ya muje no kware tum no wosi wosrem se mombra mejam wo na ne ade ato na ni no anyonu ya na oyi ya wie eno message no ya hu nsam bi na mo ne niama bi wo social media na so na me de bia me ka kire ni pase ye na mo se no sebsebi eduasa ya yeti bonkos inti se ya o se oraba na waba besum me kwakuya di free ni wanya me dia forget it
urinyam esane se salata amudi tinga morisi Okuapehemea matu na adesue se moye ni dengi se moye ni dengi ye pese ya kacheram se mu ni mu de ya sa mu letene security ene mu sa mu video na mo ye twetwa mu se obi a oni mu no na pese me kachere na se sisia no de asam ewo court woni ma asam na eye chahene ne begina ahimfi obekan se na otobo ojankwasi masan we wo phrase den na osimi kwati aja asene masan obegina ho susu enso masan se se okan a wasan a man fahene sorry bisa wo hunsam se yese wo ye petition ana se resolution wo reye etia we into one hwe ne yin saa asam no obi a onim no pese me ka kire mu si wo court ohemea abusua panyini ene nkati abusua ne se adesua abusua se wonyina wo se ye nkati abusua wo de asam akọ court a won akọ samana wo wo Kofodua high court nti obi a onim no ye interference wo asam no se wonim na contempt chirewa we a wasam no kwaro we ba akopɛ ena mreka chiram se wonim de a asam no na anua em se na atwe a etwa mu yi o si dodayo ansana mpakanfo no including ofie media fo o se hina what one defense aba minim how baby akodu se we nim akoma won respond anase wo ma won respond ye de ena de minim enti so obi chiro ena ohemia no oni tumi no ohemia no say if you don't know, you people don't know so we say Madam Sophia Kufu no chiro you say we ye hu letter no me kan letter no eniti na wonan ye hu no chiro letter no enti niam bi wo na mu hu a mesra mamu disturb concern adwene niam bi wo ho a small thing say a simple thing wo see so oyemi anyo hene anyo hemia biwa wakwasam na won court asam no court a wodidi into one train minim da bi nim say pa say saasemi na ehia men krofo bi a wakan say metriti a anka me date of we ni by wo friends then we ni by metie fun me atwafo we award the next date no obetumi asen ni ato wo friends we no so ama ona wonyina won ahwe na won ahu ne eko ayareka enti ni ayareka akire obi a na se wo friends then salete samonu anyway ne de enemo forget ena ba ko bio a yen ahu ne se bebe triti ante bo afo ya wa ma me so fa ya kufu ya wo se wode na mara hin no se den na ya pese ya ka akire obi a na se ma obi he nsuru no kwaro we ba ko pe mra mra won ye nim won o te se won a you aninti obeye nia etese woroyen se nia wa na no na ye pese ya shubi ya bose se obeyu wa mbeyu eno ema kodu kese inyo hene because kodu kese opu ompu onyo hene enyame na meka sana mra na kanen. That is the stand of the law. And I say wo friends de mra sana kanen enyame na meka enti onua onimu mra na where the chief justice pen na onim sene wo bu atembu ahoro no koye mra na onu senia orihui a ne abai onte ya da kojo kese ne bekọ onu ne nyina na ekọ enti ma obia enha on ho eye ho judicial service ne ba ekropon a wo ye ne plug a mu nyina ye manu sama me de ya kirem a wo ye ne wo share won by force say wonyi kojo kese din mfiso wo yi ni din mfiso ema wo de din plug foforo ena eba ye ne beye enti a whole judicial service a whole team abase kojo kase nyo hene so won pen wo baby kwen a wo
na ono a also why chief justice pen na oye council of state na orutu abanfo no see ono re ni mraso na emum ne a ope anase ne a oye na obeye ne dia ya nsuro na yara ka chi obi ya ne se obi antwa ne komanto ne yam mmara ne si kojo kese onyo hene so mmara no eye madam sofa ya kufu omuru mmara no so ena ontra mmara no so ena mmara no eno na ye nyina ye di mmara no so inte me mere kasa na woka me nsuru hu am tol me kan ne kwar na me kan akire wo se onipa omuru mmara so court mmara ahihye se kojo kese on friend no so oyo hene ma on sen bibia so oyo hene ma traditional council no prepare ni gazette ma nipa bi wo friends den regional house of chiefs in forward ni gazette ma ko fojere ohemia yenga ko bisan ohemia wo part or sign as a queen mother of the traditional area ono na ode ohen erma mo ohemia sign use wukura gazette a fake gazette wona wadi atem bebre no wa ma atem wu ahoro se ubu aten wie na obi nkotwa wo wa atem mu ne ya sa atem mu eye adwuma anase enye adwuma wo na we would say with them sineme made me go school or 3 early more the munya opportunity kwa kakraka monya me be boyam amama ba be supreme court judge aba be chief justice say court high court my ruling na ontwa mu ye na do supreme court na supreme court 5 judges to me transe catch one say na high court me kan on kan bone ye na ne waka ne ye papepe etiso oka na unua so kaze no say ye uba kwa me akufu so mo fa nche say ye ubo say ye uden kwa me lawyer kwa me akufu ono oko court si supreme court na osankwe on pre oko review ma oko review odu review no review eye judge otena ho a oye presiding judge ka kire ni si onim rules and regulations a e supreme court a wo madam Sofia Kufu watumi aye saa aho ho nyina atembu afo panyini pen waye aduma ho pen waka kire ni si onim rules and regulations a ewo court any court in share and into Kwame Kufu ada se obebu fu motion ana so obero draw motion and Kwame Kufu se ware draw unconditional one train into or draw into where why atemu pen na wa ma court into say untumi kan train se won't afu there be se enya obu apayo na enya we because uyo kroponi we a judge ruling na akwe wetie bi we interested party yinim se we interested party mutie da ne ko push nyina yinim ne push eno so ne nama na ne wosusu se won ba be pam kwa judicial service for aba pam kojo kese efi high court ase anunti etese wade wo ba na wo ba wa ba be fisi justice bafu bonium sedan emra yashe wa kan wi anunti ye pese ye kan se eno na da no me call opanyina Kufu anase ochiame Kufu or ka se we are na ope na so kwa kobu atweridu ya wi de ese wara obra wabo ene kanko na nhihye a wai ditumadi a wadi na adesua wasua odo ho bato mama gana mo na ade de ene edusunso ya so ya baka ne se ne etese ye kan pepepe isane se
nyare ka chiro bia no se no kware hoi ba akopɛ bia no obetumi asesa no kware inti se wo ba ochena wo ba na mbo hu a suro de ye mrante no ye ready fully wo anka ye ba bedi aye bia nanso no nem de no on said eninti ene ho aka se yen suspend no won kuma dai esida won kuma dai bibre enye first time amani ensisei sa asema yaw etu ohemia no hene anase etu Okuapehemea sene agana fo sibiribi boneto ya yetwe yan flag sense mu sa na traditional ni yenso wo ye nenen se eba se asema yaw se eba ni awo ye ne se wo kuma dai anase da pakura utunkum no aka se da bi yetuna se ya enyi inti obi adwan komanto ne yam ene de ye kan chiro obi ya se ye de mara ene nsesei wo Ghana ene de ye adwuma inti muhu obi a the same people o chene muhu a ma obi a edu ba bi nso ne ye ba betarim ne ye ba bekekan sema ye besere mamo nkasi ena ya to obo ase ena ye se da bi isanse mpanyini si se kokora mu amfare so obesi wo hunu ma nso amfare se odi asa wo mfuturu besi rekwan para chiro bi ase kwaro tudu ene rekan chire nipan se isanse Okuapehemea won sesei na akanfo nhihiem wo amane na Okuapehemea se onsi ohene ye na sacha bia abusuafo nso si won fa candidate bia ema ohemea ye na kwadwo kase ne kura no sebi aduasa onfi won ho mo atwogu agu ne tire so so ye onanani a onka won ho enyame na meka wo ho ya dance to ufra me ametumi de abekere wo enyame na mekan eba social media ne so mo bia be hu se ampara wo yi ne tire so gwan se onka bra mo enu bi na mo ye mu huin enu bi na mo ye samba ba yesim so ohemea no ohemea wuntumi nya no hwe ono kuro no ye ne de ono no wo ohene into wuntumi nka ne hu ene nti no reka akere wo se osi onsi ohene ye upu the pod umpu osi onsi ohene ye na court mo ya na motabire de kwai na mo bakan ne ayewe eno ene ye didi so de mo bia ha no nhihye ne de ye de tarem bibre mo bibia de onu onwunu